Ibyo ubona n'ibyishimo ndetse n'ubwuzu kwagururwa 1874 bafunguye by'agateganyo mu Rwanda. RCS kahite bagira n'inama ikomeye cyane. Mu Rwanda hafashwe icyemezo cyo gufungura by'agateganyo abagororwa 1874 nyuma y'uko kino cyemezo kimirwe n'inama y'abaminisitiri yerutse guterana. Ngo bana bagororwa bari bafungiye maguriro atandukanye hirya no hino mu gihugu, kandi bafunguwe hashingiye ku myitwarire myiza bagaragaje igihe bari bamaze bari muri gereza. Nkuko byatangajwe n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igurura, bana bagororwa bafunguwe bari baturutse mu maguriro 18 atandukanye. Muri bo harimo abagore 137 ndetse hakamo n'abana 5 barasanzwe babana na ba nyina babo mu igururo rya Nyagatare. Kino cyemezo cyo gufungura mwe mu bagororwa by'agateganyo kigamije guha amahirwe abagaragaje imyitwarire myiza kugira ngo basure mu muryango nyarwanda bongere batanga umusanzu mu iterambere ryawo. Mu butumwa bwahawe abafunguwe, Rose Muyisoni, komiseri mukuru wungirije urwego rw'u Rwanda rushinzwe igurura Rwanda Correctional Service, yabasabye kwitwara neza bakimara gusubira mu buzima busanzwe. Yabibukije ko amahirwe bahawe atari yo gupfusha ubusa, ahubwo ko bagomba kuyabyaza umusaruro bakinda kongera gukora ibyaha byatuma basubira muri gereza. Abasenguzi bo bavuga ko gufungura abagororwa bagaragaje imyitwarire myiza ari imwe mu nzira zifasha gusubiza abantu mu buzima busanzwe, ndetse kandi bigatuma abandi bagororwa bagifunze bashishikarira kwitwara neza. Ibi kandi bifasha kugabanya ubucucike mu magururiro, ariko cyane cyane bigaha amahirwe abantu bagaragaje ko bashobora guhinduka bakongera kuba abaturage beza. Ariko nanone harabavuga ko nyuma yo gufungurwa hakenewe ubufasha ndetse n'ubujyanama kugira ngo bano bantu babashe kongera kwiyubaka mu buzima, cyane cyane mu kubona imirimo ndetse no kongera kugirirwa icyizere n'imiryango yabo. Ubu ngubu rero ikibazo gisigaye ni kimwe: ese bano bafunguye bazabasha gukoresha neza aya mahirwe bahaye bagatangira ubuzima bushyashya? Gusa icyiza nuko bahinduka bagasubira mu buzima busanzwe, bakirinda icyabasubiza muri gereza nk'uko byatangajwe. Ngaye nguko rero nkora subscribe nimba rugamugeze kuri iyi sheni. Nyina cyari Obi Nangini, Obi Time News. Obi Time News.